Dah hampir sebulan saya menggunakan Honor Magic 8 Pro ni. Dan terus terang cakap, sebenarnya memang saya ternanti-nanti dah lama dah. Sebab, bukan apa, masa saya gunakan Honor Magic 7 Pro tu, lebih kurang hampir setahun, dia dah letak satu benchmark yang agak tinggi. Memang puas hati. So especially in terms of camera. So that's why lah kenapa saya tertunggu-tunggu Honor Magic 8 Pro ni. Tapi saya tak nak bebel panjang-panjang dalam intro. Jom kita terus masuk ke dalam review. Cerita panjang kat situ, pengalaman penggunaan saya sendiri selama lebih kurang kira-kira sebulan ni. Dan kalau korang masih lagi belum subscribe to the channel, tolong tekan butang subscribe, butang loceng. Okay, jom. So, first of all, saya nak terus pergi ke camera performance, especially dengan telephoto lens dia yang 200 megapiksel ni. Bukan apa, kalau terus terang cakap, daripada kesemua gambar yang saya ambil tu, boleh kata 70 hingga 80% ialah menggunakan lens telephoto ni. Apa yang menarik ialah dari segi zoom tu. Apabila dia boleh zoom sehingga 100x tu satulah. Kalau nak dibandingkan dengan Honor Magic 7 Pro sebelum ni, bila kita dah masuk ke zoom range lebih kurang 50x dan ke atas, tu memang bergegar lah telefon masa tu. I mean sensor tu yang nak fokus. But now, even dekat 100x pun masih okay. Dan seterusnya, bila kita tengok dari segi performance, memang dia punya AI tu sangat membantu. Bila dia buat telephoto zoom tu, kita nampak gambar masih lagi sharp. Not only that sharp, kita nampak details tu masih ada. Lepas tu dia punya AI tu pun tak nampak macam mereka-reka details yang tiada kan. Color pun masih cantik. Pada masa yang sama, even waktu low light, yang orang kata not good lighting condition pun, dia masih perform very well. And on top of that, sensor lens telephoto ni juga saya gunakan untuk macro shot. Seperti yang korang nampak ni, macro shot pun boleh gunakan telephoto sensor, telephoto lens ni. Cumanya dalam Honor Magic 8 Pro, dia ada sediakan satu mode dipanggil sebagai super wide macro, super macro mode macam tu lah. Saya suka juga gunakan mode tu because dia boleh go into very detail. Cumanya dia cuma sehingga 2x zoom. And masalah dengan super macro mode ni ialah kita kena duduk betul-betul rapat dengan subjek. So kalau serangga ke apa semua, selalunya dia akan terbang dululah, dia lompat dulu sebelum kita sempat untuk fokus. So that's why saya lebih prefer menggunakan telephoto even untuk macro shot. Now kita go to portrait pula. In terms of portrait mode, kita boleh nampak dekat sini, of course dia ada yang hardcore kan, tak tahulah macam nak sebut kan. Portrait mode ni yang ada beberapa preset yang kita boleh pilih. Yang ni memang bagi saya dia more to aesthetic lah. Tapi dari segi portrait quality itself, kita nampak ada good separation between subjek tu dengan belakang. So menghasilkan bokeh yang agak natural. So kita boleh nampak dari segi rambut, semua detail tu masih lagi boleh capture. Dan nampak cantik lah. Ada compression macam ala-ala portrait tu. Dia tak adalah nampak fake sangat dia punya bokeh tu. Bagi saya memang good job lah. And saya sendiri personally, saya tak gunakan pun mode-mode yang lain tu, because bagi saya dia orang kata default portrait mode tu punya color science tu sendiri dah cukup menarik bagi saya. And of course, again, portrait mode dia pun bukan hanya pada waktu siang, even waktu malam, low light mode pun masih lagi mampu menghasilkan color yang cantik dan juga kurang noise. Details tu masih lagi nampak dengan jelas. Overall, memang saya katakan kamera Honor Magic 8 Pro ni memang very capable, seperti yang anda telah lihat dalam sampel-sampel gambar yang saya tunjukkan sebentar tadi. Especially paling menarik bagi saya ialah kemampuan untuk mengekalkan skin tone yang accurate. Pada masa yang sama, color tu tak nampak exaggerate. Dan juga bagi saya, dia punya AI tu kali ni membantu, tapi dia tak over lah. And kalau sebelum ni saya pernah complain pasal color yang a bit oversaturated, macam tertumpah watercolor kan. But now dia dah tone down sikit, dia dah nampak lebih neutral. Saya lebih prefer macam tu. So overall bagi saya memang in terms of photography, mobile photography, Honor Magic 8 Pro ni definitely is one of the best currently in the market. But now let's talk about the video pula. Kalau kita tengok dari segi video performance, seperti yang korang tahu, Honor Magic 8 Pro ni dia didatangkan dengan rating SIPA 5.5. So SIPA 5.5 ni sebenarnya ialah rating yang diberikan
untuk mengikut kepada selalunya pada kamera mirrorless dia panggil sebagai yang ada IBIS kan, in body image stabilization. So 5.5 ni merujuk kepada 5.5 stops, nak mengatakan bahawa even in orang kata unfavorable lighting condition sekalipun, I mean dia punya kemampuan dia untuk walaupun dalam keadaan yang bergegar ke apa, dia masih mampu untuk stabilize the shot. So benda ni membantu apabila dekat dalam tentara gambar ataupun dalam video. Tak adalah nak kata level video dia macam seumpama kita menggunakan gimbal, but it is far better berbanding dengan telefon-telefon lain yang ada di pasaran. So bila kita tengok contoh sampel video ni, bila kita berjalan dengan biasa memang tak ada masalah lah. Memang nampak smooth je video tu. Kalau kita berlari pun dia masih orang kata nampak okey lagi lah kan, masih boleh diterima pakai lah dia punya footage ni, sebab ada the stabilization tu. But of course kalau kita nak stabilization yang perfect gila tu, korang mesti kena pakai gimbal kan. So video pada Honor Magic 8 Pro ni dia boleh shoot sehingga 4K 120fps, dan ni sesuai lah kalau korang nak buat post production, nanti korang nak buat slow motion ke apa kan. Tapi usually saya sendiri akan shoot pada 4K 30fps lah, sebab nak jimat space. Pada masa yang sama, actually kebanyakan konten memang usually mata kita tengok sedap, macam cinematic tu 24 hingga 30 fps. So fps yang tinggi-tinggi ni saya tak apa kisah sangat lah. But nevertheless overall quality dia able to get 4K tadi tu, bagi saya detail memang sharp, masih ada dynamic range pun masih lagi boleh katakan agak baik lah kan. Jadi quality video dia memang agak bagus lah secara overall. Okay, now let's talk about the performance. So senang cerita, Honor Magic 8 Pro ni dia menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5. So ini ialah antara chipset yang paling padu, paling perform sekarang lah, especially yang digunakan oleh Android smartphones. So dari segi performance, macam kalau kita tengok benchmark kan, memang skor dia sampai max out, memang tak ada masalah lah. Even kalau untuk, especially kalau gunakan untuk setakat scrolling social media ke apa semua tu, memang tak ada masalah. Tapi kalau korang nak go towards main game for example kan, ataupun korang nak maybe even like editing video kan, macam sometimes saya suka edit video on the go menggunakan phone, kadang-kadang saya guna CapCut ke apa kan, ataupun even editing gambar menggunakan Lightroom, tidak menghadapi sebarang masalah. Memang okay je, because that is what expected from this chipset lah kan. Okay, now we talk about the screen. Screen dia memang awesome gila. Kalau korang tengok, sebenarnya dia punya screen brightness ialah sehingga 6000 nits. So 6000 nits dia gempak tau, cerah gila. What does that mean? Maksudnya dengan 6000 nits, even kalau kita duduk di bawah cahaya matahari pun yang tengah panas tu, masih lagi boleh nampak dengan jelas, boleh baca lagi. Itulah, that's how bright 6000 nits is. Gempak kan. So dah lah dia punya screen dia gempak dengan brightness 6000 nits. Tapi pada masa yang sama, even kalau kita tengok consumption media, let's say kita tengok movie ke apa, dia punya colour tu memang very accurate, very vibrant lah bagi saya. Kita nampak dia HDR tu kan, even colour warna hitam tu memang nampak betul-betul hitam, memang dark. So memang puas hati apabila kita layan movie kan, memang puas hati lah, memang nampak sangat cantik. So obviously bila kita ada kamera performance yang padu macam tu, chipset yang very high performance, so dia punya battery pun have to be as good lah kan, because dia punya yang lain-lain tu very demanding. So bateri dia dekat sini dia disediakan dengan 7100 mAh. Dari penggunaan saya, I would say that sehari-hari tu banyak menggunakan tangkap gambar kan, video kan. So 7100 mAh ni boleh lah bertahan sehingga kira-kira 1.5 hari ataupun 2 hari. Sebab kadang-kadang saya ada juga consume media, and saya ni jenis suka letak brightness yang agak tinggi kan, sebab nak bau puas hati tengok kamera tu. So bagi saya battery performance dia not bad. Not only that, dia punya ketahanan bateri dia bagus, tapi bundled in the box as well ialah charger, charging brick 100 watt on a super charge tu. So yang ini memang very convenient, dia membantu untuk kita charge dengan pantas. So kadang-kadang bila saya on the go nak travel tu, kadang-kadang saya pergi toilet sekejap je pun, saya letak dalam tu charge pun 5 minit pun dah boleh dapat quite a significant punya improvement lah. So battery performance pun memang mantap gila. And let's talk about AI. So orang kata tak sah kalau phone Honor ni kita tak bercakap tentang AI.
dia not only that dia power dari segi AI, now dia siap ada AI dedicated button juga, which kita boleh remap kat tepi ni. Sama ada kita nak jadikan dia AI button ke, nak jadi camera button ke, dan ada banyak feature AI yang kita boleh map dekat sini. Contoh antara yang paling saya suka ialah yang in terms of fotografi, yang memudahkan macam kita nak edit apa semua kan. So memang membantu. Contoh macam AI yang saya suka ialah Magic Color ni, di mana kita boleh tukar gambar kita ala-ala macam movie kan, color grading. Sama ada nak nampak macam Joker ke, movie John Wick ke, Barbie ke, kan kita boleh buat Oppenheimer ke, boleh. Dengan hanya sekali klik dia akan ada reference gambar tu, lepas tu dia akan tukar jadi color grading kita nak tu. So all in all, bagi saya memang Honor Magic 8 Pro ni ialah satu phone yang lengkap dari segi overall. Tapi apa yang buatkan saya rasa lagi macam, bukan kata pelik lah saya rasa macam patut belilah kan, sebab harga dia bermula RM4,599. Tapi sebenarnya kalau korang pre-order daripada 27 November sehingga 4 Disember, korang akan dapat free sekali dengan Insta360 Ace Pro ni. Tapi saya tak pastilah masih ada lagi ke tidak phone tu. Dengarnya memang selling very fast lah kan, pre-order tu. Itu saja video pada kali ni. Dan kalau korang masih belum lagi subscribe, please subscribe and watch more videos daripada sini. Kita jumpa lagi. Bye.